Thekele nasi isithwalo sentambo. Senzani isithwalo sentambo lesi? Lento lena uyayithwala iba la emzimbeni wakho, iyakugada, iyavula, iyashaya, iyalo ebusuku nasemini. Inelisiko lakhona nangendlela loyisebenzisa ngakhona. Lento lena ke mawuyithatha idinga ukuthi wena ube ne-1 kg yempuphu nebuhlalu obubovu nobumhlophe. Ozosilento masuyithwelela kuwe njalo ntambama uyigculisela kule mpuphu lefakwe lobuhlalu kwaba khona nomuntu ofakwayo. Awuyikhulumisi lento, iba la kuwe. Iyona lesebenza according indlela esobe siregister ngayo mawuyithatha ukuthi ayiyokwenzelani. Mawunezitha iyakulekelela. Unebantu lofuna ibabulale iyabulala. Mawufuna isithunzi iletha leyo nto leyo. Inemithetho ke lekumele ke uhambe ngaphansi kwayo. Awumane uchamuka lento lena ufike uyisebenzisa. Iyakwazi ukuthi ke ingame isebenze ngalendlela lena wena lofuna isebenze ngayo. Siregister sitshele lento leyakha lento ukuthi no, njengamanje nangusibani uyayithatha lento sifuna iyomenzela u1 no2 no3 no4. Kunebantu labamfuna kabi, kunebantu labenze nje. Hamba uyomlekelela, ihambe ke lento ke iyolekelela ke simo sekuphila kwakho, ivule idonse ngento loyidingako. Kuthi uyini ayisebenze ngalokho, isebenza ngekuthwena ufuna lento ufuna ukuyibona ngamehlo amabili, ikulethele lento uyibambe ngesandla.